delo, ali da nije protivpravno, kao što se može desiti da je neko delo, neko ponašanje protivpravno, dakle kosi se sa nekom pravnom normom, ali nije u zakonu određeno kao krivično delo. Koje bi to bile situacije? Jel imate ideju za ovu drugu situaciju? Nešto jeste protivpravno, ali nije u zakonu određeno kao krivično delo. Dakle, ponašate se protivno nekoj pravnoj normi koja zahteva od vas određeno ponašanje, ali to nije krivično delo. Rekli smo već, kad prođete na crveno svetlo, zaustavi vas policajac, vi jeste učinili nešto protivpravno, dakle, prekršili ste saobraćajne propise, uradili ste nešto što je protivno pravnoj normi, ali to nije u zakonu određeno kao krivično delo. Ali ako ste prošli kroz crveno svetlo, pa ste zakačili nekog pešaka i ostvarili objektivni uslov inkriminacije, onda ćete tek odgovarati za ugrožavanje javnog saobraćaja, što jeste krivično delo. Može se desiti i to da je nešto u zakonu određeno kao krivično delo, ali da nije protivpravno, i to smo već pominjali. Koja bi to mogla da bude situacija? Dakle, nešto jeste određeno u zakonu kao krivično delo, ali ipak nije krivično delo jer nije protivpravno. To je situacija nužne odbrane koju smo pominjali kod onog pucanja lica A u glavu i u licu B, pa je lice B podleglo, nastupila je smrt kod njega. Ako ste utvrdili da je lice A postupalo u nužnoj odbrani, ono je dakle na to imalo je pravo da se brani, onda neće postojati krivično delo. S tim u vezi, važno je da znate osnove isključenja protivpravnosti, pre svega da znate opšte osnove isključenja protivpravnosti. Jedno je delo malog značaja, drugi osnov je pomenuta nužna odbrana, treće jeste krajnja nužda. Neki teoretičari kažu da i sila i pretnja predstavljaju osnov isključenja protivpravnosti, drugi kažu da sila i pretnja utiču na krivicu. Dakle, zapamtite da sila i pretnja ne moraju nužno biti svrstani u osnove isključenja protivpravnosti. Ali to sad nije toliko bitno, vidjet ćemo šta znači sila i pretnja, kakav je njihov krivično pravni znak. I postoje i posebni osnovi isključenja protivpravnosti, ne bih posebno pričala o pristanku povređenog. Obično se u vezi sa pristankom povređenog govori o sportskim manifestacijama, sportskim dešavanjima, recimo govori se o boksu. Sad tu imate neka dva lica koja razmenjuju udarce i jedan i drugi pristaju na to da budu povređeni. Da li je zato isključena protivpravnost? Da li je zato boks dozvoljena aktivnost, sportska aktivnost? Smatra se da, ako ne prekrši taj neko pravila koja postoji u boksu, sve će biti u redu, ali smatra se da nije tu važna priča o isključenju protivpravnosti, nego je boks ili neke druge sportske aktivnosti. Dakle, boks je jedna dozvoljena aktivnost zbog toga što se radi o nečemu što je društveno prihvatljivo, što je društveno opravdano. Ako se pravila poštuju, problema nikako neće biti. Pogledajte samo ovaj poslednji osnov isključenja protivpravnosti koji postoji u našem KZ-u, to vam je mnogo važnije nego ova priča o pristanku povređenog. Evo recimo još nešto u vezi sa pristankom povređenog. Vi kad odete kod lekara na neku hirušku intervenciju pa vas on teško telesno povredi jer vas je, ne znam, otvorio i radio je što šta na vama i u vama, vi ste na to pristali. Pa i to ima društveno opravdanje, to je jedna korisna aktivnost, ako se radi po pravilima, nikakvih problema nema i nema potrebe da se bavimo pričom o isključenju protivpravnosti. Pogledajmo član 430. Radi se o grupi krivičnih dela protiv Vojske Srbije i u članu 430 je propisan jedan jedini posebni osnov isključenja protivpravnosti. Radi se o krivičnom delu koje je izvršeno po naređenju pretpostavljeno. Zakonodavac kaže, neće se kazniti počinjeni ako učini krivično delo po naređenju pretpostavljenom koje se tiče službene dužnosti, osim ako se naređenje odnosilo na izvršenje krivičnog dela za koje se može izreći 5 godina zatvora ili teža kazna, a počinjeni je znao da izvršenje naređenja predstavlja krivično delo. Za vas su mnogo važnije ove prve 4 tačke. Je li zakon svrstava ovo sila i pretnje? Zakon, jer on, mi, na primjer, na ispitu, na odgovaranju, treba da kažemo i sila i pretnje. Svakako ili... Vi možete da kažete neki teoretičari silu i pretnju sa
stavljaju među osnovne isključenje protivpravnosti, dok drugi taj problem rešavaju preko instituta krivice. Znači, ne vjerujem da će vas sad baš pitati to. Vi će dobiti pitanje sila i pretnje, ne morate da date ni tu uvodnu rečenicu ili kažete ovako kako sam vam rekla, nego ćete pričati o onome što je potrebno da kažete za silu i pretnje. Doći ćemo do toga. Idemo na delo malog značaja. Dakle, delo malog značaja je nesumnjivo jedan opšti osnov isključenja protivpravnosti i sada da vidimo koji to uslovi moraju da budu ispunjeni da biste primenili ovu ustanovu dela malog značaja, odnosno utvrdili da postoji ovaj osnov isključenja protivpravnosti, a kad utvrdite da nema protivpravnosti, onda utvrđujete da nema krivičnog dela. Na ovoj prvoj tački piše da je ovaj institut vezan za bagatelni kriminalitet, ali vam na ispitu neće biti dovoljno da kažete institut dela malog značaja se primenjuje u slučaju bagatelnog kriminaliteta, recimo nekakvih krađa, šibice, cigarete i tako dalje. Dakle, to naravno nije dobro. Vi treba da kažete šta su to formalni, a šta materijalni uslovi za primjenu ovog instituta. Što se tiče formalnog uslova, on se vezuje za propisanu kaznu za delo u pitanju. Dakle, prvo ćete konstatovati da li, ako uopšte razmišljate o primjeni ovog instituta, da li je ispunjen ovaj formalni uslov, da li se radi o uslovno rečeno lakšem krivičnom delu. Ako je za delo u pitanju propisana novčana kazna ili kazna zatvora do 5 godina, vi možete da se upustite u ispitivanje postojanja materijalnih uslova. Ti materijalni uslovi se tiču stepena krivice. Zakonodavac kaže da stepen krivice treba da bude nizak u datom slučaju. Potrebno je takođe da su odsutne ili neznatne štetne posledice u datom slučaju i potrebno je da svrha krivičnih sankcija ne zahteva izricanje krivične sankcije u datom slučaju. Dakle, radi se o bagatelnom, istina, kriminalitetu, delo je bagatelno, malog značaja i ne zavređuje da bude uneto u krivično-pravni sistem i da opterećuje krivično-pravni sistem, da opterećuje sud uopšte. Koji bi bili primjeri za to? Evo recimo u vreme demonstracija, odnosno u vreme 5. oktobra, ljudi su ulazili u Skupštinu i uzimali su stolice, odnosili su stolice, uzimali su stolice, ostvarivali su obeležja krivičnog dela krađe, ali su sudovi utvrdili da je knjigovodstvena vrednost tih odnetih stolica bila 0. Dakle, neznatne su posledice, nema štetnih posledica, takođe za delo krađe je propisana novčana kazna i kazna zatvora do 3 godine, dakle formalni uslov je ispunjen. Sećate se koje su to bile okolnosti 5. oktobra i razumljivo je zašto je sud rekao da ima uslova za primjenu instituta dela malog značaja, što će značiti da nije bilo protivpravnosti, što će dalje značiti donošenje oslobađajuće presude jer nema krivičnog dela, a krivičnog dela nema jer nedostaje jedan njegov važan element, to je protivpravnost. Da, ovde je pitanje stepen krivice, nizak stepen krivice. A i svi to je kod bagatelnog kriminaliteta u suštini znaju i sve, mislim, nije da ne znaju i da neće izvršenje dela. Nego drugih okolnosti, siromaštva i okolnosti takvog stanja. Pa ste vi u vezi sa krivicom i njenim stepenovanjem razmatrate neizostavno pitanje pobune. Koje su to bile pobune ovih ljudi koji su oduzimali te stolice? S obzirom na celu situaciju sud je našao da su svi elementi isti. Što situacija ti ne postižeš? Možete vi lako da obrazložite razne stvari ako ste umešani. Dobro. Čak ono što ga prvi put uhvate može da se pozove na to. Pa pazite, da li sad kad biste otišli u prodavnicu i uzeli jednu žvaku, da li bi ovi ljudi u prodavnici hteli da se bave vama uopšte? Sigurno da... Pa ako se ode jednom ne, ali ako neko ide svaki dan, mala deca odu i kradu čokoladicu od 50 dinara. Sad idemo na drugo pitanje. Ta krađa, ne znam, žvake i tako dalje, to je sitna krađa. Za tu sitnu krađu se goni po privatnoj tužbi. Sad ovde više ne idemo na priču o delu malog značaja. Vi nećete podneti privatnu tužbu jer vam je to jedna robija, jedan teret da se bavite tim. Ili možda hoćete, pa se bavite. Pa će sud vidjeti da li će primeniti institut dela malog značaja ili neće. Nema ovaj institut jako veliko primjenu u praksi, da se ne laže. Kaži Maki, slobodno da krene. Ali nužna odbrana je već mnogo važnija. Nema ni ona jako važnija u praksi, ali
je značajniji institut od dela malog značaja. Šta je nužna odbrana? Dakle, opet, jedan od opštih osnova isključenja protivpravnosti i definiše se kao ona odbrana koja je neophodno potrebna da učinilac od svog ili tuđeg dobra odbije istovremeni protivpravni napad. Dakle, možemo da govorimo o nekim uslovima koji stoje na strani napada i koji stoje na strani odbrane. I to vam je ovde navedeno. Napad mora da potiče od čoveka, dakle, isključivo od čoveka. Ako vas je napao vuk u zoološkom vrtu, nećete govoriti o nužnoj odbrani, nego možete govoriti o drugom institutu, slično, a to je krajnja nužda. Jer je za krajnju nuždu ključna reč, vidjet ćemo, opasnost. A kod nužne odbrane govorimo o napadu. Dakle, napad dolazi od čoveka, on mora da bude protiv prava. Ne možete vi da se branite od policajca koji izvršava naredbu za dovođenje ili ima rešenje o pritvoru i sad treba da vas liši slobode, a vi pružate odgovor. A on postupa po svim pravilima po kojima treba da postupa. Dakle, njegov napad na vas u tom htenju da vas liši slobode nije protiv prava. Dakle, napad za priču o nužnoj odbrani mora biti protiv prava. Mora da bude stvaran, ne sme da bude umišljen napad. Ne smete vi da pogrešno vidite, da imate pogrešnu predstavu o postojanju napada. On zaista mora da postoji. Ne sme po sebi da bude šala. I tu onda ide ovaj čuveni primer sa, ne znam, prijateljem koji skače vama na leđa u mraku, pošto ste izašli sa fakulteta, bili ste 5 sati na ovom kursu za pravosudni, on hoće s vama da se našali, video vas je posle 5 godina, a vi očekujete napad od poverioca kome dugujete silne pare i koji vas je nazvao i rekao kada budeš izašao sa fakulteta, takva i takva stvar, a vi znate da se on ne šali. I sada vi umorni, ovakvi, onakvi, malo bolešljivi, mrak je, pada kiša, zamislite neke najgruđe uslove, bivate suočeni sa napadom tog prijatelja koji su stvari se vama šalio. Ali vi mislite da je poverilac i povređujete ga. Posle vidite o čemu se radi, jer je kasno, jer ste vi naneli, recimo, tešku telesnu povredu svom prijatelju. Šta ćete vi da kažete na sudu? Pa sve ovo o čemu sam ja govorila, ja se izvinjam, nisam znao i tako dalje, i tako dalje. E pa sud će da utvrdi da li ste vi bili u neotklonjivoj ili otklonjivoj stvarnoj zabludi. To ima određenu težinu krivičnog prava. Dakle, ova situacija kada vi umišljate napad, pogrešno držite da napad postoji, a njega nema, zove se putativna nužna odbrana, umišljena nužna odbrana, i ona se rešava preko instituta stvarne zablude, o čemu ćemo više govoriti kad dođemo do tog instituta. Dakle, još jedno, napad potiče od čoveka, mora da bude protivpravan, mora da bude stvaran. Kakva je odbrana? Odbrana mora da bude neophodno potrebna. Ja sad vama ne mogu da kažem šta je to neophodno potrebna odbrana, ali sud je taj koji će da ceni da li je u datom slučaju takva odbrana, takvog intenziteta bila neophodno potrebna, vodeći računa o svim okolnostima slučaja, i o vašoj fizičkoj konstituciji, i konstituciji napadača, i o sredstvima koja su vam bila na raspolaganju i tako dalje i tako dalje. Recimo, konkretno jedan primer, muž i žena žive u nekakvom strašnom siromaštvu, oboje su neobrazovani, ona je i loše neke inteligencije, smanjene vrlo, on poprilično isto tako, pri čemu je on i alkoholičar, žive dakle u bedi, ona je od njega mlađa jedno 15 godina, imaju malo dete, zapravo bebu, i muž kad god dođe kući, tako pijan, biva nasilan. I tom prilikom on je bio nasilan i prema njoj i prema detetu, nerviralo ga je dete jer je plakalo, i onda je malo šamarao ženu, a onda je se uputio prema krevetiću da se obračuna i sa bebom, pa je žena stala ispred njega i pošto je on krenuo da je udara, a to se desilo već ne znam koji milioniti put, ona je sa stola uzela nož, bilo je vreme ručka, oni su zapravo seli da ručaju, uzela je nož i ubola ga je pravo u srce i smrt je nastupila odmah. I postavilo se pitanje šta u datom slučaju. Pa se postavilo pitanje da li je ona ubila na mah, što je, videli ste, privilegovano ubistvo, ili je postupala u nužnoj odbrani. Ako idemo na nužnu odbranu, što je tvrdila njena odbrana, sud je morao da utvrdi da li je odbrana bila neophodno potrebna u datom slučaju. Pa je sud utvrdio da nije baš bila neophodno potrebna,
pa je sud utvrdio da ona postupala u prekoračenju granica nužne odbrane, a vidjet ćemo kakav to ima znači. Dakle, sud će ceniti i morati da obrazloži zašto je utvrdio da je odbrana... Mora je i on nož da ima, da? Mora je i on nož da ima, pa onda, da? Ne, mogla da ga ubode u ruku, nije morala u srce. Pa ne je bio mrtav, nije to podao. Mogla je da Tu su ceni detalji i položaj, znači da li je donji ekstremitet Taj pa postupak da stvari bile prilično čiste traja više od 10 godina. I šta je bilo na kraju? Pa bilo je prekoračenje granica nužne odbrane usled jake prepasti izazvane napadom, pa je ona oslobođena od kazne. Ali nije bila nužna odbrana, jer da jeste... Ona je potpunosti oslobođena. Ne bi bilo krivičnog dela, ona bi bila oslobođena, ali kroz oslobađajuću presudu. Bilo je skoro za onog čoveka što su mu ušli u stan isto. Pa je ga ubio, pa ne znam šta se desilo, sećate se bilo je... Jeste, Evo, da. kad dođe sudija Majić, pitajte ga šta misle o nužnoj odbrani. Ja sam ga gledala u jednoj emisiji i on je tu rekao, ako se ja dobro sećam, da sudovi prilično restriktivno primjenjuju ovaj institut i da ovo odbrana koja je neophodno potpuno da učinilac od svog ili tuđeg dobra, dakle ovo od svog ili tuđeg dobra restriktivno naročito tretiraju u smislu da dolazi u obzir samo napad na život ili telo. A cela ta emisija je, mislim, bila povodom nekog starca koji je imao preko 70 godina i koji je sve što je imao dao za automobil, a onda je sa prozora video da mu neko obija automobil. I taj neko nije reagovao ni na ostavi to, lopove, držite lopova i tako dalje. I on je pucao. Postavilo se pitanje da li je to nužna odbrana ili nije. Pa to nije. Zašto? Pa zato što je... Zato što je postojala ta nesrazmera između dobara. Interval i on je... Ali vidite šta kaže zakonodavac. Ranije je formulacija bila... Da, drugačija je. Od sebe ili drugog. Ali je sada zakonodavac rekao od svog ili tuđeg dobra. Po meni to nije samo život, možda bude neko drugo dobro, ali praksa je tako. Tu se ne istovremenost, ali valjda se ceni ekvivalentnost ugroženosti dobra koje je ugroženo i treba da napadne isto to dobro. Jeste, ceni se i to, rekao sam se moguće, u mnogosti slučaja se uzimaju u obzir. Naravno, imate tu i onu priču o tome da li će sud vama da kaže pa što niste pobegli, što ste se obračunali. Ne može sud to da vam kaže, niko to ne može da vam kaže. Vi imate pravo da se branite, ali opet postoje nekakve sugestije. Ako vas napada vas napada jedan čovek koji nije naoružan i tako dalje, savjet je da ipak se udari. Dakle, da se napravljate sa nekim ko nije baš u mogućnosti da vam nanese zlo. Pa jeste, pa sad sve zavisi, može i dete da bude naoružano. Kako su deca danas? Ali dobro, znači ni ovaj institut nema baš široku primjenu, rekla sam da šta se gleda onako malo restriktivnije. I dokle smo stigli kod elementa. Neophodno potrebno, rekli smo, faktičko pitanje sud ceni sa ovim sve okolnosti slučaja. Mora odbrana da bude, razume se, upravljena protiv napadačevog dobra. Eto, setite se tog čike koji puca da bi odbranio svoju imovinu, da li je to u redu ili nije, da li ima osnova za primjenu nužne odbrane, druga je stvar. I jako je važno da znate šta znači istovremenost napada i odbrane. Dakle, kada i dokle vi možete da se branite od napada? Vi možete da se branite kada napad neposredno predstoji. Ne možete vi da se branite od poverioca koji vam je rekao za 2 dana ako mi ne daš pare, gotovo je. Pa da vi odete preventivno da ga ne dete, to ne dolazi u obzir. Ali ako je on ispred vas i ako vadi oružje, vi znate šta je sledeći korak, vi onda imate pravo da se branite. Ćete vi da čekate da on vas prvo ubode, pa ćete vi da govorite ili da ispali metak u vas. Dakle, napad ili neposredno predstoji, ili možete da se branite sve dok napad traje. Kad napad prestane, nužne odbrane nema. Šta to znači? Neko je skočio na vas, oborio vas na pod, udara vas i vi se branite. Naravno da imate pravo da se branite. Taj neko misli da je završio sa vama, dovoljno je što vas je toliko izudarao, okreće se i odlazi kući. I vi za njim potrčite, sustignete ga dole na ulazu, pa ga ne znam prebijete. I kažete ja sam postupao nužno odbrane. Pa niste postupali nužno odbrane, jer je napad prestao. Ali, ako je on ustao
za vas, vi ste na podu, tako istrebijani, prilično, on ustaje i odlazi po, ne znam, bejsbol palicu ili po oružje da vas doključe, vi onda možete da reagujete i da se branite. Je to okej? Dakle, to je jako važno, ta priča o istovremenosti napada i odbrane. Još nešto u vezi sa nužnom odbranom. Zakonodavac ne kaže, ali napad ne sme da bude skriven. Ne smete vi da isprovocirate napad, pa da se onda branite i da se pozivate na nužnu odbranu. I nije dozvoljena nužna odbrana na nužnu odbranu. Dakle, ne može vas neko da napadne, vi sad odgovorite, branite se od napada, pa sad ovaj napadač pojača napad i sutra na sudu kaže, pa da, on je mene napao. To teško može da se utvrdi. Nemogućno je da postoji nužna odbrana na nužnu odbranu. I ova priča sa provokacijom napada. To je čuveni primer sa, ne znam, ženom koja ima ljubavnika, pa su njih dvoje u velikoj ljubavi, a muž je na službenom putu, pa su oni u krevetu, ali su pripremili, ne znam, sekiru ili oružje, znaju da se on vraća tada i tad, očekuju da ih zatekne, znaju kakav je temperament, očekuju napad, ali su pripremili oružje, pa su pripremili oružje. Dobro. Idemo dalje. Ovo je sad jako važno. Krivično-pravna dejstva nužne odbrane i prekoračenja granica nužne odbrane. Ako sud utvrdi da postoji nužna odbrana u datom slučaju, dakle, bila je neophodno potrebna, postoje svi oni uslovi koji se traže na strani napada i odbrane, sud će zaključiti da nema protivpravnosti, odnosno da nema krivičnog dela i doneti oslobađajuću presudu jer nema krivičnog dela. Međutim, ako sud utvrdi da je narušen taj kriterijum srazmere između dobara, dakle onog dobra koje je napadnuto i dobra koja se onda u odbrani napada, onog napadačevog dobra, sud će konstatovati da postoji prekoračenje granica nužne odbrane. Sad sud može da zaključi dve stvari. Sud može da zaključi da postoji samo prekoračenje granica nužne odbrane, dakle narušen je taj kriterijum srazmere i u takvoj situaciji krivično delo postoji. Recimo, lice A je ubilo lice B i poziva se na nužnu odbranu. Sud kaže, nije to nužna odbrana, nego postoji prekoračenje granica nužne odbrane. U takvom slučaju ubistvo postoji, dakle krivično delo postoji, ali učinilac može biti privilegovan tako što će mu sud kaznu ublažiti. Dakle, prekoračenje granica nužne odbrane predstavlja osnov za fakultativno ublažavanje kazne. Sud nije obavezan kaznu da ublaži po tom osnovu, ali može to da uradi. Ako proceni, s obzirom opet na sve okolnosti slučaja, da tako treba da uradi. I postoji još jedna situacija u vezi sa prekoračenjem granica nužne odbrane, a to je prekoračenje granica nužne odbrane usled jake prepasti ili razdraženosti izazvane napadom. Dakle, onaj koji se brani, koji je pre toga napadnut, je u posebnom afektivnom stanju. Ne možemo baš pravilno da proceni šta treba da upotrebi, koja sredstva da upotrebi, pa da njegova odbrana bude neophodno potrebna. Sud to poštuje. Ako sud utvrdi da on jeste prekoračio granice nužne odbrane, ali da je to učinio pod određenim okolnostima, a to je jaka razdraženost ili prepast izazvana napadom, onda takvom učiniocu sud može kaznu, odnosno može ga od kazne osloboditi. Drugim rečima, prekoračenje granica nužne odbrane usled jake prepasti ili razdraženost izazvane napadom jeste osnov za fakultativno oslobođenje od kazne. Šta znači ublažiti kaznu, a šta znači osloboditi učinioca od kazne? Ako sudimo za krivično delo ubistva. Krivično delo ubistva nosi kaznu u rasponu od 5 do 15 godina. Ako je sud rekao nužna odbrana, svi uslovi su ispunjeni, rekli smo već nema protivpravnosti, nema krivičnog dela. Ako je sud rekao postoji prekoračenje granica nužne odbrane, tačka, on može kaznu da ublaži. To znači da može ići ispod minimuma propisane kazne za delo u pitanju. Za ubistvo je to 5 godina. Dakle, sud može da se kreće u odmeravanju kazne ispod ovih 5 godina i da stigne po određenim pravilima do 3 godine. Što je opet za učinioca dobra stvar. Bolje 3 nego 5 godina. Naravno, 4 je manje od 5, 4 godine, 6 meseci. Sve što je ispod 5 godina
je za učinioca ipak dobro. To znači ublažavanje kazne. Šta znači oslobođenje od kazne? Oslobođenje od kazne znači da je učinilac osuđen, doneta je osuđujuća presuda, ali je sud izabrao zbog postojanja ovog prekoračenja granica nužne odbrane usled jake prepasti ili neodloženosti izazvane napadom, dakle sud je odabrao da učinioca oslobodi od kazne. To znači da za učinioca nema efektivne kazne, ali on je osuđen. Njegova osuda se upisuje u kaznenu evidenciju. Ako se on ponovo pojavi pred sudom, on će biti povratnik. Nema veze što je bio slobodan, što je bio oslobođen od kazne. Ipak je prekoren, ipak je on osuđen. Za njega je postalo krivično delo. Drugim rečima, nemojte da mešate institut oslobođenja od kazne sa oslobađajućom presudom. Oslobađajuća presuda znači da nema krivičnog dela. Zašto nema krivičnog dela? Zato što nema nekog od njegovih elementa. A oslobođenje od kazne podrazumeva osuđujuću presudu, ali nema kazne za učinioca. Pisuje se u kaznenu evidenciju i rizikuje da se ponovo pred sudom pojavi, ali kao povratnik, što ima određena... Koji je rok za zakonsku rehabilitaciju? Naravno, ako mu je presuda, ako mu je osuda brisana, sve je u redu. Koji je rok ako je oslobođen od kazne? Koliko vremena treba da protekne? Godinu dana. Da, a to ćemo biti na kraju, koja ja sam samo uprošćen. Radit ćemo detaljno oslobođenje od kazne, odnosno radit ćete sa sudijom Jankovićem. Godinu dana od pravnosnažnosti presude, tako. Kad protekne, onda ćemo se osuda brisati, ako nije činio neka druga krivična dela i tako dalje. Ali ako se pojavi vrlo brzo, ajde da kažemo pred sudom, onda je on recidivist. Dobro. Dakle, ova naša žena koja je uzela taj nož sa stola i ubila muža, nasilnika, je bila oslobođena od kazne po ovom osnovu prekoračenja granica nužne odbrane usled jake prepasti izazvane napade. Pa to je bio osnovu što je kolegica rekla da je neki narkoman je ušao u stan oko 2-3 sata noći, a to žena i deca su spali u jednoj sobi, a on je u drugoj sobi bio nešto na kompjuteru. To sam rekla malo pre, da. I on je znaš šta će uradi, on je samo, nije znao da li da ima oružje, znači ustanovi je sigurno da je provalnik, ali je vidio da je mali stan, da će on brzo doći do njega i uzeo nož i ubio. A šta je bilo na kraju s tim? Da, to sam ja isto rekla, to sam mislila. Ne, to je baš bilo u novinama, zato da... Dobro, idemo na krajnju nuždu, slično nam je priča. Dakle, krajnja nužda postoji kada je delo učinjeno radi toga da učinilac opet od svog ili tuđeg dobra odbije istovremenu neskrivenu opasnost koja se nije mogla otkloniti na drugi način, a da pritom učinjeno zlo nije veće od zla koje je pretio. Kako sam već rekla, ključna reč za krajnju nuždu jeste opasnost. Odakle dolazi ta opasnost? Može da dođe od više sile, od prirode, od životinje, može od čoveka koji je izazvao požar, ali morate razlikovati priču o krajnjoj nuždi od nužne odbrane, gde je ključna reč napad koji dolazi od čoveka. Dobro, opet imamo uslove na strani opasnosti i na strani odbijanja opasnosti. Rekli smo da opasnost ne sme da bude skrivljena. Dakle, ne smete vi da izazovete požar, da skrivite požar, pa da onda uništavate komšine stvari da biste se izbavili iz požara. Dakle, nije u redu. Ili, ne znam, izazovete poplavu i kakvu god drugu opasnost, pa onda spasavate sebe i svoja dobra, a žrtvujete komšine dobra. Izazovete požar, onda iskačete kroz prozor, pa baš na komšin kupoceni auto, pa kažete, pa šta da radim, morao sam u krajnju nuždu. Pa da, ali ti si izazvao taj požar ili poplavu ili šta god. Šta još? Rekli smo već nastaje delovanjem prirode i životinje čoveka, ali ne radi o napadu. I opasnost kod krajnje nužde mora da bude stvarna. Opet je ista priča. Ne smete da umišljate da nekakva opasnost postoji ili neposredno predstoji, jer onda idemo u priču o putativnoj krajnjoj nuždi, a ona se rešava preko instituta stvarne zablude. Dakle, ne smete pogrešno držati da opasnost postoji ili neposredno predstoji, pa da takvu opasnost otklanjate, da delujete tobože u krajnjoj nuždi. Što se tiče odbijanja opasnosti, i ovde je potrebno da postoji istovremenost. Dakle, vi možete da odbijate opasnost od svog ili tuđeg dobra kada opasnost neposredno predstoji ili sve vreme dok opasnost traje. Kada dođu vatrogasci i ugase požar,
Ne možete uništavati komšinu imovinu zato što mi je bilo zgodno, pa se posle pozvati na to da ste delovali u krajnjoj nuždi. Niste delovali jer više opasnosti nema. Da, ovde je jedno važno podsjećanje. U slučaju, da se vratim na nužnu odbranu, isto važi za krajnju nuždu i za ovu priču o istovremenosti. Dakle, ako je napad prestao, vi ne možete da se pozivate na prekoračenje granica krajnje nužne odbrane ili ako je opasnost prestala, da se pozivate na prekoračenje granica krajnje nužde. To nema veze sa tim. Dakle, prekoračenje granica nužne odbrane ili krajnje nužde znači narušenje onog kriterijuma srazmere između dva dobra. To samo da znam. Dobro, potrebno je takođe da se opasnost nije mogla otkloniti na drugi način. Slično je kao sa onom našom pričicom o neophodno potrebnoj odbrani, pri čemu ovde zakonodavac postavlja rigoroznije uslove. On kaže da učinjeno zlo u tom otklanjanju opasnosti ne sme biti veće od zla koje je pretilo. Drugim rečima, ne smete vi da biste spasili svoju imovinu da ubijete komšiju koji vam se našao na putu. Vi da biste spasili svoju imovinu, koja je recimo veće vrednosti, možete da uništite, oštetite imovinu komšije koja je manje vrednosti, to je u redu. Možemo ići, kada je u pitanju ta srazmera, do ekvivalencije. Vi spasavate svoj život, pa dobro, lišavate života komšiju. Tu ide onaj čuveni primer sa moreplovcima koji su brodolomnici, koji su u Karabaličancu i ne znaju šta će, buduće nemaju šta da jedu, pa ne znam, pojedu najslabije šta da radi. Dogovorili se, morali su to da uradi. Ali to su tako primjer, ne znam da li se to desilo. A imali ste onaj primjer na Andima. Andima. A sam imali na Andima, jeste. Ali nisu jeli žive. Ne, to je zauzet stav da ne smiju da ubijaju da bi jeli, već samo mrtvaki smeju da seku da jeli. A proto kako Ali to nije odlično. Ne smiju da ga otruju zato što će da inficiraju meso, on će da umre od gladi i onda će to da bude fina šuma. Šta smo rekli? Dakle, ekvivalencija je poslednji onaj stadijum. Uništavate tuđu imovinu da biste spasili svoju imovinu, gledajte da uništite manje vredno dobro da biste spasili svoje dobro veće vrednosti. Ali ekvivalencija je poslednji onaj trenutak. Onda ovde opet idemo na istu priču o krivično-pravnim dejstvima krajnje nužde. Koliko mi je poznat, krajnja nužda nema neku primjenu sudskoj praksi. Dakle, nisam naišla ni na jedan primjer gde sud utvrdio da postoji krajnja nužda. Bio je jedan pokušaj pozivanja na krajnju nuždu, ali nije prošao čak ni kao prekoračenje granica krajnje nužde. Čovjek je imao neispravno vozilo, odlično je znao da mu ne rade kočnice, da je u jako lošem stanju, ali je žena imala infarkt ili već nešto je se desilo zdravstveno, vrlo ozbiljno, i on je nju stavio u kola i krenuo je put bolnice, pa je učinio delo ugrožavanja javnog saobraćaja. On se na sudu pozivao na krajnju nuždu, ali je sud rekao ne možete vi zbog spasavanja jednog života da dovodite u opasnost drugi život. I pretpostavimo da je nekoga, ne znam, teško telesno povredio i da ga je usmrtio, dakle, ekvivalencije nema. Sud je odbio uopšte da razmatra krajnju nuždu. No, ako sud utvrdi da postoji krajnja nužda u datom slučaju, recimo, planuje požar u komšijskom stanu i vi ste, pošto znate da su unutra deca koja su možda izazvala požar, vi ste obili vrata, poplavili ste komšiji stan, uništili ste mu svu imovinu da biste spasili decu. Pa ste možda i u toj gunduli decu lako telesno povredili dok ste ih iznosili i sad ste vi tu ostvarili obeležje više krivičnih dela. Učinili ste krivično delo narušavanja nepovredivosti stana i ono pominjeno delo uništenje i oštećenje tuđe stvari, jeste, pa ste i decu povređivali, ali ne bi bilo smetnje da sud utvrdi da ste postupali u krajnju i da nijednog od ovih krivičnih dela ne. Dakle, ako postoji krajnja nužda, nema krivičnog dela jer nema protivpravnosti, donosi se oslobađajuća presuda. Ako je sud utvrdio da ste prekoračili granice krajnje nužde, dakle da ste mogli malo drugačije da se ponašate s obzirom na sve okolnosti slučaja i da na drugačiji način otklonite opasnost ili da učinite manju štetu, opet sud može da vam kaznu ublaži i isto može da uradi ako utvrdi da ste vi skrivili opasnost, ali iz nehata. Dakle, sećate se kad smo govorili o krajnjoj nuždi uopšte, rekli smo da opasnost ne sme da bude skrivljena, i to jeste tako, ali
Ako ste vi opasnost skrivili iz nehata, niste bili dovoljno pažljivi, pa se eto taj neki požar rasplamsao sa vašeg, ne znam, roštilja ili ste palili nekakav korov u svojoj bašti. Dakle, ako ste skrivili opasnost iz nehata, može vam sud malo pogledati kroz prste, pa vam kaznu po tom osnovu ublažiti. I treća situacija jeste prekoračenje granica krajnje nužde pod osobito olakšavajućim okolnostima. To bi moglo da bude bilo šta. Primer za to nemam, ali sud bi mogao da ceni sve okolnosti slučaja, pa da nađe više olakšavajućih okolnosti, kojima će dati karakter naročito olakšavajućih okolnosti, odnosno osobito olakšavajućih okolnosti i odlučiti na kraju da po tom osnovu učinjac oslobodi od kazne. Dakle, opet imate neka 3 stepena kao kod nužne odbrane. Čista krajnja nužda, znači oslobađajuću presudu jer nema protivpravnosti, prekoračenje granica krajnje nužde, znači da je narušeno i kriterijum srazmere, da ste mogli malo pažljiviji nego da budete, i znači mogućnost ublažavanja kazne, dakle odmeravanje kazne ispod posebnog minimuma propisane kazne, i treće jeste prekoračenje granice krajnje nužde pod osobito olakšavajućim okolnostima, šta god to bilo. I da, ako ste opasnost skrivili iz nehata, takođe sud može kaznu da vam ublaži. I imamo ovu jednu napomenu, ja mislim da bi to jasno i bez ovog slajda. Dakle, postoje lice koja su po svojoj profesiji dužna da se izlažu opasnosti, pa se ne mogu pozivati baš na krajnju nuždu. Ali opet određena pravila regulišu njihovo postupanje i ta pravila od njih ne traže samo žrtvovanje. Ne mora vatrogasac da žrtvuje svoj život da bi spasao život drugog lica. Ne idemo tako daleko, ali su dužni da se izlažu opasnosti više nego neka druga lica. Ovo smo već pomenuli, dakle, zakon je da postoji putativna nužna odbrana, odnosno putativna krajnja nužda, i da se radi o situaciji kada učinilac pogrešno drži da postoji napad, odnosno da postoji opasnost, pa on odbija taj napad ili otklanja opasnost. Dakle, radi se o pogrešnoj predstavi koja postoji kod učinioca, a pogrešna predstava o osnovu koji isključuje protivpravnost se rešava preko instituta stvarne zablude. Pa ćemo se na to vratiti. Idemo na silu i pretnju. Zajednički neki naziv jeste prinuda, dakle sila i pretnja znači nekakvi prinuda. Sada da vidimo šta je to uopšte sila. Sila podrazumeva upotrebu fizičke, mehaničke ili neke druge snage prema drugom licu koje se pojavljuje kao učinilac krivičnog dela. Dakle, vi primenjujete silu prema nekome i tražite od njega, dakle, prinuđujete ga praktično upotrebom sile da ostvari obeležje nekog krivičnog dela. I to se desi. I taj neko ko je pod prinudom ostvario obeležje krivičnog dela, sada se nalazi pred sudom. Šta će on da kaže u svojoj odluci? On će da kaže ja sam bio prinuđen. Na mene je delovala fizička sila. Petar Petrović mi je uvrtao ruku i terao me da falsifikujem ispravu. Ja sam to morao da uradim. Nisam imao izbora. Sad vi kao sud cenite da li je imao izbora ili nije imao izbora. Kakva je sila koja je delovala na njega? I s tim u vezi postoji podela na apsolutnu ili neodoljivu silu i kompulzivnu ili odoljivu silu. Apsolutna sila podrazumeva da učinilac nije imao slobodu volje, da on nije mogao da se ponaša na drugi način, da on nije imao mogućnost izbora, da je on zapravo bio sredstvo u rukama onoga koji je primenio apsolutnu silu. Idemo na čuveni primer sa skretničarem koji treba da pomeri skretnicu u određeno vreme. Ali dođe Petar Petrović i skretničara veže, vrlo čvrsto i dobro ga veže. Dakle, skretničar ne može u 12 sati da pomeri skretnicu jer je jako dobro vezano. Nemoguće je da izvrši tu radnju koju je bio dužan da izvrši. Da li će ovaj naš skretničar da odgovara? Pa neće odgovarati. Na njega je delovala apsolutna sila, on je apsolutno bio sprečan da izvrši određenu radnju, a tim svojim propuštanjem ostvario je obeležja krivičnog dela protiv bezbednosti saobraćaja. Ko će ovde da se pozove zapravo na odgovornost? Pa onaj koji je silu primenio. Možda je bio neki terorista, pa će ovo biti teroristički akt, šta god, vidjet ćemo koji je njegov umišljaj bio. Ali ovaj skretničar vezani neće odgovarati jer on nije imao mogućnost izbora.
Zašto nema krivičnog dela kada je na nekoga delovala apsolutna sila? Zato što nema voljne radnje. Tu budite oprezni. Nije ovde priča o protivpravnosti posrednje. Nema krivice? Pa niste ni stigli ni do krivice. Sećate se onog sleda elementa. Prvo gledate delo, pa se pitate da li je to delo obrađeno u zakonu kao krivično delo, pa gledate protivpravnost, pa onda stižete tek do krivice. Ovaj čovjek nije mogao da preduzme radnje. Znači, nema voljne radnje, da skratimo priču i zato nema krivičnog dela. Razume se da nije kriv, ali nismo ni stigli do krivice. Kompulzivna sila, odoljiva sila, sve vam je jasno. Kompulzivna sila znači da je učinilac na koga je delovala apsolutna sila mogao i drugačije da postupi. Imao je mogućnost izbora. Ali je ipak zbog dejstva sile, tog uvrtanja, recimo ruku, ostvario obeležje nekog krivičnog dela, klasifikovanja isprave. U takvom slučaju sud može učiniocu samo kaznu da ublaži. Znači, odoljiva sila, delovanje odoljive sile na učinioca jeste osnov za fakultativno ublažavanje kazne. Istina je da vi ovu situaciju možete rešavati preko nekih drugih instituta. Recimo, taj na koga je delovala odoljiva sila može da se poziva na smanjenu uračunljivost, da kaže da je bio striktno smanjeno uračunljiv zbog delovanja sile. Onda to rešavamo preko priče o krivici i uračunljivosti, ali da ne idemo tako daleko, nije vam to važno. Dakle, ono što kaže naš zakonodavac jeste da kompulzivna sila ima značaj osnova za fakultativno ublažavanje kazne. Dakle, opet sud može, zbog toga što ipak volja nije bila u potpunosti slobodna, volja tog našeg učinioca, može mu kaznu odmeriti ispod minimuma propisane kazne. Slične stvari sa pretnjom, samo što treba da znate šta je pretnja. Pretnja podrazumeva stavljanje u izgled nekog zla. U ovom našem slučaju učiniocu. Vi pretite tom nekome koji treba da falsifikuje ispravu, da ćete mu ubiti dete. I on zna da se vi ne šalite, jer ste vi vrlo ozbiljni, vrlo veliki siledžija, zna da ćete vi realizovati pretnju. On tu pretnju percipira kao ozbiljnu, kao moguću. Nema veze to što vi zaista niste ni mislili da ubijete to dete. Ali je bitno da je na njega ta pretnja delovala tako, da je on ju shvatio, kao što rekao, kao ozbiljnu, kao moguću, kao stvarnu i da je pod njenim dejstvom u stvari obeležen nekog krivičnog dela, recimo falsifikovao ispravu. Naći će se pred sudom i on će tamo reći, ja to nisam hteo da uradim, ali sam morao, jer mi je Petar Petrović rekao da će mi ubiti dete, a svi mi znamo ko je Petar Petrović i tako dalje, tako dalje. Dete mi je bilo u susednoj prostoriji samo i tako dalje, i tako dalje. I u slučaju pretnje koja je delovala na učinioca, sud može da odluči da kaznu ublaži. Dakle, da skratim, odnosno da rezimiram, kompulzivna sila i pretnja predstavljaju osnove za fakultativno ublažavanje kazne. Može, ali ne mora. Kao i u bilo kom drugom slučaju. Sud može, ali ne mora da kaznu učiniocu ublaži. Još jedna napomena, kad smo već kod pretnje. Vi ćete pretnju sresti u opisima različitih krivičnih dela. Mislim da smo govorili o silovanju, a postoji jedno krivično delo koje je također interesantno i koje je onako opšte krivično delo. Ako nemate za šta drugo da sudite, vi možete da sudite za prinudu, kada utvrdite sledeće. 135. Ko drugoga silom ili pretnjom prinudi da nešto učini ili ne učini ili trpi. Vi kad primenjujete silu radi seksualnog čina radi obljube, vi jeste ostvarili obeležje ovog krivičnog dela, ali nećete suditi za prinudu, nego ćete suditi za silovanje, jer je to specifičnije i primenjivo je u datom slučaju. Ali pogledajte kako je ovde zakonodavac odredio pretnju. Nikako, samo je pomenuo pretnju. Ko drugog silom ili pretnju prinudi da nešto učini ili trpi. Da znate da kada zakonodavac ne specifikuje pretnju, kada ne odredi bliže, takva pretnja se zove obična pretnja. Ali pogledajte stav 2 kod istog dela. Ko delo iz stava 1 ovog člana učini na svirep način ili pretnjom ubistvom ili teškom telesnom povredom ili otmicom, kaznit će se zatvorom od 6 meseci do 5 godina, dakle težom kaznom. Pretnja koja je određena, kada je tačno određeno zlo koje se stavlja u izgled, zove se kvalifikovana pretnja.
Dakle, u stavu 1 imate običnu pretnju, zakonodavac vam ništa drugo nije rekao, samo je pomenuo pretnju, a u stavu 2 je rekao da treba da se radi o pretnji ubistvom ili teškom telesnom povredom ili otmicom. Dakle, pretnja koja je tačno određena zove se kvalifikovana pretnja. Da vidimo kod krivičnog dela silovanja, evo da vidite kakva je to pretnja, da li je jedna ili druga, 178. Ko prinudi drugog na obljubu ili sa njom izjednačen čin upotrebom sile ili pretnjom da će neposredno napasti na život ili telo tog ili njemu bliskog lica. Ovo je jasno kvalifikovana pretnja jer je tačno određeno zlo koje je stavljeno u iste pasivnog subjekta. I da, također bitna stvar, pogledajte član 112. Rekla sam da vam je to jako važan član u kome ćete pronaći značenje izraza koji se koriste u ovom zakoniku, što će vam biti potrebno za tumačenje opisa pojedinih dela. Ovdje sada treba da nađemo kako to još zakonodavac određuje silu. Pogledajte stav 12. Silom se smatra i primjena hipnoze ili omamljujućih sredstava s ciljem da se neko protiv svoje volje dovede u nesvesno stanje ili onesposobi za otkup. Drugim rečima, ako biste vi sipali nekoj bakici kod koje ste došli na čaj, u čaj omamljujuće sredstva, pa je bakica zaspala, a vi ste joj odneli stvari iz stana. Šta ste vi učinili? Da li ste znali da kvalifikujete to delo? Možete to dobijete kao zadatak u pravosuđu. To je krivično delo razbojništva. Iako vam možda ne liči, pretpostavljam da kada pomislite na razbojništvo, pomislite na nemaskirane napadače, naoružane i tako dalje. Ali zbog ovoga što vam je rekao zakonodavac, a vi kao sud toga morate da se držite, jer je to autentično tumačenje zakonodavca, dakle obavezujuće, vi ćete tu situaciju kvalifikovati kao razbojništvo. Pogledajte kako je određeno krivično delo razbojništva iz člana 206. Ko upotrebom sile protiv nekog lica ili presnjom da će neposredno napasti na život ili telo, oduzme tuđu pokretnu stvar, nameri da njenim zastajanjem sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist. Dakle, ovdje zakonodavac među obeležje dela, pisujući radnje dela, unosi silu, a vidjeli ste šta je sila. Dakle, ako biste dobili zadatak, Petar Petrović je bakici sipao u čaj omamljujuće sredstvo i kada je bakica zaspala, odneo je televizor, ovo i ono iz njenog stana, šta je on uradio, vi bi trebalo da kažete da je učinio krivično delo razbojništva, što je to sipanje omamljujućih sredstava silom po volji zakonodavca. Ali se toga držite. Oprostimo vas, kako se kvalifikuje hipnoza? I toga nije bilo u praksi, ali zakonodavac je za svaki slučaj hteo i to da ubaci. Hipnoza, znate otprilike šta je, dakle i ona se tretira kao sila. Sad, da li bi bila apsolutna ili kompulzivna, ne bih znala da vam kažem. Znači, ako vi nekoga hipnotišete i on protiv svoje volje radi sve i svašta, mamljivih sredstva u čaj bakici. Ali to nije bilo u praksi, da ja ne znam da je bilo. Ostaje samo da zapamtite. Dakle, da je hipnoza i upotreba omamljujućih sredstava To se vam samo znamo kako se dokazuje hipnoza. Kad bude ne znam što vam kaže, kako se dokazuje. Ove bi rekao da ovako, znate, ja sam bio hipnotist. Ali on ne zna. A on kaže kad kliknem prstima nećeš se ničega sećati. Ne znam i da je učinio. Dobro, možda bi učinili da se taj neko za koga se tvrdi da je hipnoza, da se zaista bavi hipnozom, da mu to ide. Niko znam, koristi se hipnoza u neke terapeutske svrhe, u psihoanalizi, psihijatriji, ali u praksi nije bilo, ali ne znači da neće biti, zakonodavac je na to mislio. Dakle, ovo sam već spomenula. Krivično-pravna dejstva već smo pomenuli. Dakle, apsolutna sila znači da nema vojne radnje, znači da nema krivičnog dela za učinioca. Učiniocem dela će se smatrati onaj koji je primijenio apsolutnu silu, a kompulzivna sila i pretnja znači ne isključuju postojanje krivičnog dela nužno. Evo vidite šta mi ovdje navedeno. Ako se ta pitanja ne reše preko nekih drugih instituta, a ti instituti dozvoljavaju izručenje krivičnog dela, to je druga priča. Zakonodavac kaže za kompulzivnu silu i pretnju da je moguće ublažavanje kazne ako je učinioca delovala ili kompulzivna, odoljiva sila ili pretnja.
Dobro, ovo smo već pročitali, dakle imate na slajdovima, ako budete skidali slajdove. I to je to o protivpravnosti. Ostaje nam... Hoćete na pauzu da više ne znam i kada vreme? Neću na pauzu. Ne, ajde. Ajmo. Poslednji element subjektivnog karaktera, krivica. Ja ovdje na slajdu imate teme, na kojima ću biti reći. Idemo opet latinski izraz, nullo crimen, nulla pena sine culpa. Dakle, nema zločina, odnosno nema krivičnog dela, nema kazne bez krivice. Mi smo rekli da je krivica element u pojmu krivičnog dela. Ako nema krivice, nema krivičnog dela. Dobro. U vezi sa krivicom, da vas podsjetim da je jedno od načela krivičnog prava i načelo individualne subjektivne odgovornosti. Ali to već znate, pretpostavljam i ovako. Dakle, nema kolektivne odgovornosti u krivičnom pravu, svako odgovara za svoje postupke i u okvirima svoje krivice. Postoje neke opet teorije koje vama nisu toliko interesantne, ne morate da ih znate, ali evo da pomenemo ovu posljednju koja je kod nas korišćena za konstruisanje koncepta krivice. Dakle, u našem delu, to je psihološko-normativna teorija. Kako se inače krivica definiše? Kao subjektivni odnos učinioca prema delu koji je osnov da mu se delo stavi na teret. Dakle, subjektivni odnos učinioca prema delu zbog kojeg mu se to delo stavlja na teret. Ovo nas ne interesuje. Filozofski ti koncepti, to nije važno. Idemo na ono što kaže naš zakonodavac u članu 22. Dakle, kada je učinilac kriv? Kriv je onaj učinilac koji u vreme kada je učinio delo bio uračunljiv, postupao je sa umišljajem, sa nehatom izuzetno, ako zakonodavac to izričito predviđa, i bio je svestan ili je bio dužan, mogao biti svestan da je njegovo delo zabranjeno. Ako hoćete da to razložimo na elemente, pa da pojasnimo svaki od navedenih elemenata, to izgleda ovako. Znači, prvi element krivice jeste uračunljivost. Pre njega, da kažem pretpostavka za razmatranje uopšte krivice, jeste uzrast učinioca. Rekli smo, onaj koji nije navršio 14 godina ne može da se pojavi u krivičnom postupku. Onaj koji jeste navršio 14, ali nije 18, odgovara po posebnim pravilima, a onaj koji je navršio 18 godina jasno može da se pojavi u krivičnom postupku i taj nas učinilac pre svega zanima. Za maloletne učinioce važe posebna pravila i što se tiče postupka, a njih predviđa Zakon o maloletnim učiniocima, krivičnih dela i krivičnog pravnu zaštitu maloletnih lica. Prvi element krivice, ako izostavimo tu priču o uzrastu, koja je naravno bitna i koja je pretpostavka, prvi element krivice jeste uračunljivost. Sad, uračunljivost je oboriva pretpostavka. Dakle, važi pretpostavka da su ljudi uračunljivi. Ali, ako se pojavi sumnja u uračunljivost učinioca, onda morate pribeći veštačenju, pa ćemo utvrđivati da li je taj neko uračunljiv ili nije. A ako nije sasvim uračunljiv, da vidimo u kom stepenu nije uračunljiv. Da li je potpuno neuračunljiv ili je bitno smanjeno uračunljiv ili je samo smanjeno uračunljiv. Sve to ima neka svoja krivično-pravna dejstva. Drugi element krivice jeste oblik krivice ili vinosti, ako hoćete, to je stari naziv, a to može da bude umišljaj na prvom mestu, a nekad izuzetno, samo kada zakonodavac predviđa da se delo može učiniti iz nekada. Za to je zgodan primer teška telesna povreda, isto jako važno krivično delo i jako je zgodno za analizu i oblika i raznih drugih stvari. Teška telesna povreda, član 121. U stavu 1 osnovni opis krivičnog dela, takozvana obična teška telesna povreda, opis glasi: ko drugoga teško telesno povredi ili mu zdravlje teško naruši, kaznit će se zatvorom od 6 meseci do 5 godina. Stav 2. Drugi osnovni oblik: ko drugog teško telesno povredi ili mu zdravlje naruši tako teško da je usled toga dovedena u opasnost život povređenog ili je uništen ili trajno u znatnoj meri oštećen ili je oslabljen neki važan deo njegovog tela ili važan organ, ili je prouzrokovana trajna nesposobnost za rad povređenog ili trajno i teško narušenje njegovog zdravlja ili unakaženost,
kaznit će se zatvorom od 1 do 8 godina. Dakle, evo zapamtite da i teška telesna povreda ima dva osnovna oblika. Prvi se zove obična teška telesna povreda, a drugi osobita teška telesna povreda. Stav 3. Ako je usled dela iz stava 1 i 2 ovog člana nastupila smrt povređenog lica, jasno je da se radi o kvalifikovanoj teškoj telesnoj povredi i možete reći da se radi o teškoj telesnoj povredi kvalifikovanoj smrću. Ovde je kvalifikatorna okolnost teža posledica, dakle smrt pasivnog subjekta. Stav 4. Ko delo iz stava 1 i 2 ovog člana učini iz nehata? Dakle, zakonodavac je predvideo mogućnost izvršenja teške telesne povrede, obične ili osobito teške, iz nehata. Da on to nije napisao, vi ne biste mogli zaključivati da postoji teška telesna povreda iz nehata. Vi biste onda zaključili da je oblik krivice umišljen. I tako dalje, i tako dalje. U stavu 5 se ovde nalazi takozvana teška telesna povreda učinjena na mak, što će reći da se radi o privilegovanoj teškoj telesnoj povredi. U stavu 6 stoji, ako je delo iz stava 1 učinjeno prema maloletnom licu ili bremenitoj ženi ili licu koje obavlja poslove od javnog značaja. Ovde se nalazi kvalifikovani oblik, ali on je nedavno unet, pa je zato na kraju. Pa zato imamo privilegovani, pa posle kvalifikovani oblik, ali dobro. Evo pogledajte laku telesnu povredu. Stav 1. Ko drugog lako telesno povrede ili mu zdravlje lako naruši, kaznit će se novčanom kaznom i zatvorom na 1 godinu. Stav 2. Ako je takva povreda nanesena oružjem, opasnim oružjem i drugim sredstvom podobnim da telo teško povredi ili zdravlje teško naruši, učinila će se kazniti zatvorom do 3 godine. Pitanje je da li laka telesna povreda može biti učinjena iz nehata. Šta biste vi rekli? Dobijete recimo nekakav opis kao zadatak. Petar Petrović je bio nedovoljno pažljiv i okrznuo je nekakvim oštrim predmetom Mitra Mirkovića i lako telesno povredu. A zaključak je da nema krivičnog dela, zato što zakonodavac ne predviđa nehat kao oblik krivice. Čim ne pročitate nehat kada čitate opis krivičnog dela, vi zaključujete da se delo izvršava samo sa umišljenjem. Vi možete da zamislite da neko nekoga nehatno povredi, ali to nije krivično delo, jer zakonodavac nije predvideo nehat kao mogući oblik krivice kod lake telesne povrede. Dakle, umišljaj je redovni oblik krivice, a kada zakonodavac hoće da kazni za nehatno izvršenje dela, on to mora da kaže. Ugrožavanje javnog saobraćaja, šta mislite, može iz nehata da bude učinjeno? Može. Može, to znate ovako, zakonodavac izričito to i kaže kada opisuje to krivično delo. I kada je delo učinjeno iz nehata, ono dobija lakši oblik, jer je nehat lakši oblik krivice. I obično se takvi oblici dela zovu privilegovani oblik. Šta je tu privilegujuća okolnost oblik krivice, odnosno nehat? Dobro. I na kraju treći element koji smo dobili u 2006. godine, to je svest o protivpravnosti ili ako hoćete zabranjenosti dela, a ako učinilac nije imao svest o zabranjenosti dela, mi ćemo mu delo staviti na teret ako utvrdimo da je bio dužan i mogao da ima svest o zabranjenosti dela. Ovde budite oprezni kod ovoga bio dužan i mogao. Nema alternacije. Vi morate da utvrdite da je on bio dužan, da ima ispravnu svest o zabranjenosti dela i da je mogao, kao Petar Petrović sa svojim nekim karakteristikama. A da je bio dužan kao jedan prosječan građanin i sličnih osobina. Idemo na uračunljivost. Vrlo važno pitanje i kako određujemo uračunljivost kao normalno psihičko stanje učinioca u vreme izvršenja krivičnog dela. To je učinilac sa, da kažem, ispravnim psihičkim aparatom koji je mogao normalno da rasuđuje i da upravlja svojim postupcima. Dakle, mogo je da vlada svojom voljom i da normalno rasuđuje. Ove dve sposobnosti se drugačije zovu intelektualna sposobnost ili sposobnost rasuđivanja i voluntaristička sposobnost ili sposobnost upravljanja svojim postupcima ili sposobnost da se vlada sopstvenom voljom. Ono što je za vas jako važno jeste utvrđivanje neuračunljivosti. Rekli smo, uračunljivost se pretpostavlja, ali ako se pojavi sumnja u uračunljivost učinioca, sud je dužan da utvrđuje da li je on uračunljiv ili nije uračunljiv. Sad, koji metod se koristi za utvrđivanje neuračunljivosti učinioca? Ovde vam je podvučen ovaj metod, biološko-psihološki metod ili mešoviti metod.
Ako bismo imali ovakvu situaciju ili ako biste vi dobili ovakav zadatak, šta biste rekli? Petar Petrović se lečio od paranoidne šizofrenije 20 godina. U takvom stanju je lišio života svog komšiju Miku. Da li vi možete da zaključite da je on bio neuračunljiv? Jer imate taj podatak da se lečio 20 godina od paranoidne šizofrenije. Zavisi kad se Ne leči. možete da kažete da on se lečio od paranoidne šizofrenije, on je paranoidni šizofreničar, lišio je života komšiju Miku, on je neuračunljiv. To nije dobro. Ako ste to rekli, to znači da ste primenili samo ovaj biološki metod. A rekli smo da naš sistem koristi biološko-psihološki metod. Drugim rečima, nije dovoljno da vi konstatujete postojanje paranoidne šizofrenije kod učinioca, nego morate da utvrđujete kako je to njegovo stanje, te bolesti duševne, jer je paranoidna šizofrenija duševna bolest, delovalo na njegovu sposobnost osuđivanja, odnosno sposobnost upravljanja postupcima. Ako je samo jedna od ove dve sposobnosti bila isključena zbog toga što je on paranoidni šizofreničar, mi ćemo zaključiti da je on bio neuračunljiv. Naravno, ako su ove sposobnosti bile isključene, isti je zaključak, on je neuračunljiv. Ovdje imate definiciju neuračunljivosti koja je pobuda. Znači, samo jedna dovoljno da bude neuračunljiva. Da, imat ćete to zaključiti. Samo jedna. Dakle, imate ovdje, vidite ovo ili. Da. Dakle, neuračunljiv učinilac je onaj koji u vreme izvršenja dela, to je isto jako važno, znači morate se fokusirati na vreme kada je delo izvršeno i na to konkretno delo. Dakle, u vreme izvršenja dela koje je u zakonu određeno kao krivično delo i koje je protivpravno zbog nekog od zakonom predviđenih oblika duševne poremećenosti, pa ćemo vidjeti koji su to oblici, nije bio sposoban da shvati značaj svoga dela ili da upravlja svojim postupcima. Je ovo ok? Dakle, morate da utvrdite da taj neko ko ima paranoidnu šizofreniju zbog tog takvog stanja u datom slučaju vreme izvršenja dela u odnosu na to delo nije bio u stanju da pravilno rasuđuje, zakonodavac kaže da shvati značaj svoga dela ili da upravlja svojim postupcima, da vlada svojom voljom. Ako su ove psihološke komponente uračunljivosti isključene, također postoji neuračunljivost, ali je dovoljno da je isključena samo jedna. Ili sposobnost rasuđivanja, ili sposobnost upravljanja postupcima. Idemo na ovu biološku komponentu. Mi smo pominjali paranoidnu šizofreniju i to je duševno oboljenje. Ali naš zakonodavac, pored duševne bolesti, pominje još neke oblike duševne poremećenosti. Dakle, duševna bolest je jedan od oblika duševne poremećenosti, a zakonodavac govori, vidite, o 4 kategorije. Dakle, pod 1 duševna bolest, pod 2 to je privremena duševna poremećenost, pod 3 zaostali duševni razvoj i pod 4 druga teža duševna poremećenost. Dakle, morate prvo da utvrdite postojanje nekog od ovdje navedenih duševnih poremećaja, pa da idete dalje, da utvrđujete onu psihološku komponentu neuračunljivosti. Idemo kratko o svakoj kategoriji biološkog karaktera. Duševne bolesti, s obzirom na uzroke, mogu da budu egzogene, mogu da budu endogene. Dakle, egzogene, vidite, psihoze, traumatske ili izazvane infekcijom, kao recimo što je progresivna paraliza, to onda može da bude epilepsija, može da bude propadanje ličnosti, da se može da naraviti skleroze, a kod endogenih duševnih bolesti je naročito interesantna ova manično-depresivna psihoza. To je stari naziv za tu oblast, to se sada zove bipolarni poremećaj, ali sam namerno ostavila ovaj stari naziv da bih vam objasnila na primjer šta može da se dogodi. Šta karakteriše ovaj bipolarni poremećaj ili nekada manično-depresivnu psihozu? Onaj koji boluje od ovakve duševne bolesti ima jednu fazu, u jednom trenutku, odnosno u nekom vremenskom periodu, fazu maničnosti. Manija podrazumeva euforiju, egzaltaciju, hiperaktivnost. Jasno. Onda nastupa period remisije ili slobodnog intervala kada postoji potpuno duševno zdravlje. On je potpuno duševno zdravlje. Onda nastupa faza depresivnosti, a znate što to znači. Dakle, u maničnoj fazi je bio hiperaktivan, ovdje je bezvoljan, suicidalan itd. Sad, zavisi kada je on učinio to neko delo koje ima obeležje krivičnog dela. Ako
Ako je on ubio u vreme manične one faze, sud će utvrditi da on boluje od manično-depresivne psihoze, ali mora da utvrdi da on u datom trenutku, dakle dok je bio u toj maničnoj fazi, nije mogao da shvati značaj svoga dela, odnosno da upravlja svojim postupcima. I ako to utvrdi sud, on će biti neuračunljiv. Ali ako on učini delo u vreme remisije, u vreme slobodnog intervala, kada postoji potpuno duševno zdravlje, onda nema veze što on boluje od manično-depresivne psihoze, kada to oboljenje nije uticalo na njegovu sposobnost rasuđivanja, odnosno upravljanja postupcima. Dakle, on će biti uračunljiv. Ako je delo učinio u vreme depresivnosti, opet vrlo verovatno slučaj utvrditi da je bio neuračunljiv. Privremena duševna poremećenost, jako interesantno stanje i obično kada je neko u ovakvom stanju neće biti baš neuračunljiv, češće će biti bitno smanjen uračunljiv, što ima također neku težinu i krivično pravni značaj. Dakle, što to znači privremena duševna poremećenost? Kada govorimo o privremenoj duševnoj poremećenosti, mislimo na zdrave ljude sa normalnim ispravnim psihičkim aparatom, ali u nekom periodu su ta lica bila u stanju privremene duševne poremećenosti. Zašto? Zato što su lica iscrpljena, pospana, kao bi možda Međutim, neko lice može biti i u jakom afektivnom stanju, nekakve ili straha ili nekakve razdraženosti, pominjali smo to na neki način kod onog prekoračenja granica nužne odbrane. Može postojati intoksikacija, trovanje, čime, obično. To je najinteresantnije. Čime stignimo? Alkohol, droga, neka psihoaktivna supstanca, da se izražava kao stručnije. Mogućno je da postoji somnambulizam. Znate što je somnambulizam? Mesečarenje. U Americi vrlo prisutno, samo ne znam kako na kraju rešavaju takve slučajeve. Vrlo često, čini mi se, bar gledala sam neke emisije, da mesečar pobije čitavu porodicu i onda se poziva na to da on mesečari, da nije znao šta radi. Kod nas takvih slučajeva nije bilo, ne znači da se ne mogu pojaviti. Šta je asfiksija? Nekako gušenje, nema dotoka krvi u mozak i vi niste u stanju da pravilno rasuđujete, odnosno da upravljate svojim postupcima. Izvinite, a depresija? Pa to je ovo... Depresija je duševna bolest. Nisam duševna. A ovi jaki afektivni? Ali ona ne traje sve vreme, ona ima svoj period. Dobro, naravno. On mora tad da bude. Može da se leči od depresije, ali zato smo rekli da je bitno da vi utvrdite kako je ta depresivnost uticala na sposobnost rasuđivanja, odnosno upravljanja. Tako reći biološko-psihološki metod. Biološko-psihološki metod. Ali kad se kaže za nekog da je, znači, dijagnoza koja ima 90% ljudi u Srbiji pojačana anksioznost, jer to spada u ove jake afekte. Ali nekako mi ne bi... Slabo. Pa kad ima 90%, to je bliže normalno. Jaki afekti su to, kao nekako uzbuđenje, prepast. Zaostali duševni razvoj. Govorimo o licima ortoprednim licima i ovdje vidite tu jednu skalu. Radi se o licima čija inteligencija je oštećena manje ili više. Laka duševna zaostalost podrazumeva koeficijent inteligencije u rasponu 85 do 70, srednja koeficijent inteligencije 70 do 50 i teška duševna zaostalost koeficijent inteligencije ispod 50. Nemojte koristiti terminologiju idioti, debili, imbecili, zastajani. Možda je ovako bliže, ali nije tako. Evo vidite on poslednju kategoriju, zakonodavac je uveo 2006. godine, to je druga teža duševna poremećenost. I ovde u okviru ove kategorije su nam naročito interesantni oni koje nazivamo psihopatama, a i to nije lepo reći, nego kažemo sociopat. Lica koja imaju antisocijalni poremećaj karakter. Šta karakteriše psihopate? Sociopate? Odsustvo emocija i izrazit se biću i orijentisanost na sebe samoga i na svoje potrebe, na svoje naklone. Dakle, ako onaj koja je psihopatska struktura ima nekakvu potrebu, on će te zadovolji sada, odmah i ne pita za cenu. Ako je to krivično delo, ali šta da radi, mi to mora da uradi.
mogu da budu izuzetne inteligencije, jako lepo lažu, izuzetni prevaranti, mogu da se nađu jako visokim društvenim krugovima, znači što oni dolaze iz tih nekih bogatijih socijalnih slojeva, iz boljih tih nekih, da kažemo, društvenih slojeva, oni mogu da se lansiraju u te neke sfere privrednog kriminaliteta, jer su vrlo inteligentni, a oni koji nisu imali tu sreću da žive u nekakvom izobilju, će na primitivnije načine zadovoljavati svoje potrebe, ali nije vam to toliko niti vaš. U svakom slučaju, psihopata je na granici. Nije baš ni bolestan, a nije baš ni normalan. I onda ne znamo šta ćemo se naći. I na njih sankcije baš i ne deluju. Najdelotvornije je da ih zatvorite, ako imate mogućnosti, i da ih ograničite na neko vreme da vrše krivična dela, jer oni ne razumeju zašto su zatvoreni, zašto vi njih sankcionišete. Kad su morali da urade to što su uradili. I dobro. Krašće oni u bolnici. Mislim, krašće oni u toj ustanovi. Oni će tamo svašta, ali će imati manje prilike, pa drži se neke trijaže, ako su uspešne, možete da se uradi što. Dobro, da vam ne čitam sve ovo, da ne gubimo vreme. I bili smo do psihološke komponente. Dakle, kad smo konstatovali postojanje nekog oblika duševne poremećenosti, ostaje nam da utvrdimo kako je taj oblik duševne poremećenosti delovao na sposobnost shvatanja značaja dela ili sposobnost rasuđivanja, ako hoćete, odnosno na sposobnost upravljanja svojim postupcima. Ako je jedna od ove dve navedene komponente bila isključena zbog delovanja nekog oblika duševne poremećenosti, reći ćemo da je učinilac neuračunljiv. A kad je neko neuračunljiv, za njega ćemo reći da je učinio delo koje je u zakonu određeno kao krivično delo i koje je protivpravno, i tu ćemo stati, jer do njega nema krivice. Dakle, ako smo rekli da je uračunljivost element krivice, a utvrdimo da je neko neuračunljiv, onda nema krivice. Kada nema krivice, od učinioca nema krivičnog dela. Ali, šta ćete da radite sa neuračunljivim učiniocem? Njega ćete sankcionisati merom bezbednosti medicinskog karaktera. U našem pravnom sistemu te mere bezbednosti se nalaze u KZ-u, u nekim drugim sistemima su izdvojene iz krivičnog zakonodavstva, zato što se radi o licima koja su neuračunljiva, koja nisu kriva i na njih se primenjuju posebni propisi iz sfere zdravstvene zaštite. Ali kod nas je drugačije. I ovdje imamo još neke napomene. Ovu prvu smo, mislim, absolvirali. Još jednom da ponovimo da neuračunljivost utvrđujete u vreme izvršenja krivičnog dela. Dakle, bitno nam je da li je u vreme izvršenja krivičnog dela određeni oblik duševne poremećenosti delovao tako na sposobnosti intelektualne i voluntativne učinioca, da li je jedna ili druga bila isključena ili su pak obe bile isključene. I važno je da se koncentrišete, a vrlo je logično, na određeno krivično delo za koje su. Jer šta se može desiti? Možete imati lice koje je zaostalo duševnog razvoja, ali mu je lakše oštećena inteligencija. On odlično zna da ne treba ubiti drugog čoveka, ali ne shvata u čemu je problem ako je iz prodavnice uzeo stvar koja mu se dopada. Dakle, isto je lice, isti je problem na ovom biološkom nivou, ali u zavisnosti od dela on će biti uračunljiv ili neće biti neuračunljiv. Dobro, ovo smo već rekli, šta se izriče neuračunljivom licu, nemojte slučajno se pređete da kažete da neuračunljiv može biti kažnjen. Dakle, nikakva kazna ne dolazi u obzir, ništa od onoga što je rezervisano za punoletnog učinioca ne dolazi u obzir, samo ove mere bezbednosti medicinskog karaktera. Kemijska kastracija? Molim? Kemijska kastracija kao Da, to postoji, mi se u Poljsku, kod nas ne postoji. Bila. Ne postoji, ali kao predlog. Ne postoji kao predlog, nisam čula. Da, imam onaj poslanik što se zalaže za sve u zdravstvu. Evo za eutanaziju se zalaže. Da. Za eutanaziju isto tako. Da, to sam čula, to je lepo. Biće. Idemo na, dakle, bitno smanjeno. To je kategorija koju poznaje naše zakonodavstvo, naš KZ. Bitno smanjena uračunljivost se razlikuje od stanja neuračunljivosti samo na onoj psihološkoj ravni. Ovdje sposobnost rasuđivanja, odnosno upravljanja postupcima, nije isključena, nego je bitno smanjena. Dakle, zavisi šta je sud utvrdio, uz pomoć naravno veštaka, ali njegova reč je poslednja. Jedna je stvar
zaključak da je učinilac neuračunljiv, a druga stvar je zaključak da je on bio bitno smanjen uračunljiv. Obično zbog dejstva alkohola, droge ili zbog te neke povišene afektivne uzbuđenosti, učinilac će biti u stanju bitno smanjene uračunljivosti. I sud će reći da je, recimo, stanje povišene afektivne uzbuđenosti uticalo na njegovu sposobnost rasuđivanja, ali je nije isključivo, nego je sposobnost rasuđivanja bila bitno smanjena, a recimo isto je bila bitno smanjena i sposobnost upravljanja postupcima. Dakle, ako je to zaključak suda, onda to ima neku drugu težinu. Taj što je bitno smanjen uračunljiv je ipak uračunljiv. Za njega postoji krivično delo. Jedino što može da se pojavi kao privilegija za njega jeste da mu sud kaznu ublaži po tom osnovu. Ili, ako hoćete kraće, bitno smanjena uračunljivost je osnov za fakultativno ublažavanje kazne. Dakle, ovo stanje je bliže uračunljivosti nego neuračunljivosti. Razlika između ta dva stanja jeste na psihološkom nivou. Sposobnost rasuđivanja, odnosno sposobnost upravljanja postupcima, kod učinioca treba da budu obe ili jedna od njih bitno smanjene. Najčešće će biti bitno smanjene zbog onog privremenog duševnog poremećaja, privremene duševne poremećenosti. Dakle, afekat, alkohol, droga, iscrpljenost, umor i tako da. Ali nije isključeno da i neka duševna bolest u datom slučaju ima te efekte na psihološkom nivou. Da sposobnost rasuđivanja, odnosno upravljanja postupcima, budu bitno smanjene. Dobro, dakle, bitno smanjena uračunljivost, osnov za ublažavanje kazne, fakultativno navodno. I što još može sud da utvrdi, opet najčešće s pomoću vještaka, da učinilac u vreme izvršenja dela nije bio ni neuračunljiv, ni bitno smanjen uračunljiv, nego je bio samo smanjen uračunljiv. Bio je u nekakvom afektivnom stanju, ali je veštak rekao da je to stanje delovalo na njegove sposobnosti rasuđivanja, odnosno upravljanja postupcima tako da su one bile smanjene, ali nisu bile bitne. Jer ako jesu, onda je to kategorija koju poznaje zakonodavac i to znači moguće ublažavanje kazne. Sud vrlo često u praksi priznaje smanjenu uračunljivost i ceni je kao olakšavajuću okolnost. U čemu je tu razlika? Smanjena uračunljivost kao olakšavajuća okolnost podrazumeva kretanje suda u granicama raspona propisane kazne. Dakle, ne ide ispod, jer ako ide ispod posebnog minimuma, onda je to ublažavanje kazne. Ali, dakle, smanjena uračunljivost se tretira kao olakšavajuća okolnost. Naravno, sudu ne stoji ništa na putu, ni da bitno smanjenu uračunljivost tretira kao olakšavajuću okolnost, odnosno da ne ublaži po tom osnovu učiniocu kazne. Sud ima svoje slobodne sudijske i ne može posle toga govoriti. Ali ovo smanjeno uračunljivost se neće može biti u praksi pojavljuje kao olakšavajuća okolnost. Dakle, jedna reč je olakšavajuća okolnost, a drugo ublažavna okolnost. Ublažavna okolnost podrazumeva ublažavanje kazne, kretanje suda ispod minimuma propisane kazne. Još u vezi sa neuračunljivošću, skrivena neuračunljivost na latinskom actionis libera in causa radi slobodne u uzroku. O čemu se ovde radi? Radi se o jednom jedinom izuzetku od onog zaključka da se uračunljivost procenjuje u vreme izvršenja krivičnog dela. Ovde se pomeramo trenutak ranije. Naime, kod skrivene neuračunljivosti govorimo o učiniocu koji je sam sebe doveo u stanje neuračunljivosti u kome je izvršio krivično delo. Dakle, on je bio vrlo sposoban da rasuđuje i da upravlja svojim postupcima u vreme kada se, recimo, upotrebom alkohola dovodio u stanje neuračunljivosti, uspeo u tome, a onda je učinio delo. Potrebno je da u trenutku kada se on dovodio u takvo stanje, delo koje će učiniti jeste bilo obuhvaćeno njegovom krivicom, umišljen ili nekako. Dakle, on ga je imao u vidu, ali je ipak pio, pa je onda učinio delo. Recimo, imate profesionalnog vozača koji vozi nekakav šleper i sede u kafani i pije jedno, drugo, treće piće. I onda sede u šleper i dođe do ugrožavanja javnog saobraćaja. Šta ćete vi da kažete za njega? Utvrdi se da je bio
neuračunljiv u vreme izvršenja dela. Da li ćete vi zaista da zaključite da je on bio neuračunljiv ili ćete da kažete pa izvinite, vi ste se doveli u takvo stanje, vi ste sami sebe upotrebili kao dolazno oruđe, kao sredstvo za izvršenje krivičnog dela. Dakle, u slučaju skrivljene neuračunljivosti nema onih privilegija, ako mogu tako da kažem, koje postoje za neuračunljivo ili bitno smanjene neuračunljivosti. Mogao se taj neko dovesti alkohol u stanje bitno smanjene neuračunljivosti, ali posledice su iste. Dakle, za njega nema izvinjenja, njega tretiramo kao potpuno uračunljivo. Ne govorimo ni o kakvom ugrožavanju kazne, ni o kakvim sankcijama koje su namenjene za neuračunljivo. Dakle, njega tretiramo kao potpuno uračunljivo. Zapamtite samo to, dakle, da se kod skrivljene uračunljivosti učinilac dovodio u stanju uračunljivosti, a delo koje je učinio u takvom stanju je bilo obuhvaćeno njegovim umišljajem ili nehatom. I idemo na oblike krivice, nećete bavno dalje. Možete da izvršite ne znam da ću dati pomoći. Nećemo pauzu sad, bolje što pre da završimo. Da završimo onda krivicu i da se slažete tu jednu oblast, onda sutra idemo dalje i treći deo su sankcije. Umišljaj, rekli smo redovni oblik krivice, on se podrazumeva. Ako zakonodavac ne pominje nekad, vi znate da se delo može izvršiti samo sa umišljajem. Ali i umišljaj se može stepenovati. Kao što uračunljivost ima neke stepene, tako i umišljaj, vidjet ćemo kasnije nekad, može da se stepenuje. Tako postoji direktni umišljaj i postoji eventualni umišljaj. I kod umišljaja jednog ili drugog i kod nekata, vi kada definišete oblik krivice određeni, morate da se referirate na svest i volju. Šta to znači kod direktnog umišljaja? U slučaju direktnog umišljaja, učinilac je svestan svoga dela i hoće njegovo izvršenje. On je svestan da time što puca nekome glavu i dovesti do smrti tog lica, ali on to hoće i zato to je radi. Dakle, on je postupao sa direktnim umišljajem. U slučaju eventualnog umišljaja, učinilac je svestan da može učiniti delo, ali na to pristaje. Ako ste vi svesni da će posledica sigurno nastupiti, vi ne možete na nju da pristajete. Ono sigurno nastupa, onda je to priča o direktnom umišljaju. Kod dakle eventualnog umišljaja vi ste svesni da možete učiniti delo, ali preduzimate radnju, preduzimate taj rizik i delo vršite, posledica nastupa i vi postupate sa eventualnim umišljajem ako sud utvrdi da ste na posledicu pristali. Postoji problem sa razgraničenjem eventualnog umišljaja od svesnog nehata. Vidjet ćete kasnije kako se definiše svesni nehat, pa ćemo se na to vratiti. Dakle, za sada zapamtite podelu umišljaja na direktni i eventualni umišljaj. Ne, čisto primjer, ili ima neka za ove eventualni umišljaj? Ima, tako da nema. Njih dvojica se igraju ruskog ruleta, stavili su metak u revolver, u burence i onda lepo su govorili da ispaljuju jedan drugome, odnosno da prislanjaju cev na glavu i da povlače obarač. Dakle, svesni su da će se desiti u jednom trenutku što se zaista desilo i sud je utvrdio da s obzirom na sve okolnosti slučaja učinilac koga se desilo da je neka popalio, da je postupao sa eventualnim umišljajem. Kako vi utvrđujete postojanje umišljaja ili bilo kog oblika krivice? Nećete vi pitati učinilac. Mislim, pitaćete ga, on će reći ne, nisam hteo i tako dalje, nema to veze samo. Nego ćete vi se obzirom na sve okolnosti slučaja da procenjujete o kom se obliku krivice radi. Da li se radi direktno ili eventualno. Kao sam ovdje da ste čuli te okolnosti slučaja, ne biste mogli da kažete da je direktni umišljaj. Se nije znalo gde će se taj metak naći. Ili još bolje, i naročito dobro za razumevanje šta je to eventualni umišljaj, a šta svesni nehat. Saobraćaj. Kako se vrše saobraćajni delikti? Kako ugrožavate javni saobraćaj? S kojim oblikom krivice? Redovno sa nehatom, ali sudovi utvrđuju nekad postojanje umišljaja i to ovog eventualnog, ne direktno. Pa nećete vi da povredite ne drugoga, nego nećete sebe da povredite, nećete svoj auto da oštetite. Ali, zato su sudovi uveli standard bezobzirne vožnje. Dakle, vi ako vozite preko pune linije, velikom brzinom, obilazite nekakvu kolonu, nepregledan je put, šta će sud da utvrdi
pristali na posledicu i dođe do saobraćajne nezgode. Mnogo ste bili bezobzirni. Ali kada vozite kratkom nekom jednostavnom ulicom u suprotnom smeru, živite tu, znate da nema velike frekvencije saobraćaja, računate na to da ćete se pomeriti, da je ulica široka i tako dalje, onda će se udušvariti sa nekom. Dakle, setite se te bezobzirne vožnje ili, kako neko kaže, nasilničke vožnje. Dešava se da naši sudovi, recimo, utvrde da je postojao eventualni umišljaj kod učinioca koji je izvršio delo ugrožavanja javnog saobraćaja na osnovu toga što on nije imao vozačku dozvolu. A to ne zna se radi. To što neko nije imao vozačku dozvolu ne znači nužno da je posao umišljen, ali se dešava promakno i tako neka odmah. Ali ako je taj neko bio vrlo pijan, nije imao vozačku dozvolu, a nije bio baš ni neki vozač, prvi put je seo u automobil, pa je onda još tako vozio prebrzo u suprotnom smeru, to će biti onda sigurno umišljen. A može biti i hipnotizam. Dobro, ako je bio hipnotisan, to rešavamo preko drugih instituta. Ako je bio hipnotisan i nije mogo drugačije da postupa, onda čovjek imao volju. Nije tako. Nije voljno radio. Imao voljno radio i učinio delo uopšte. Evo pogledajte još nešto u vezi sa direktnim umišljenjem. Kako utvrđujete da se radi o direktnom umišljenju? Mogućno je da je ostvarenje bića dela jedini cilj preduzimanja radnje. Vi mrzite komšiju i hoćete da ga lišite života, pucate mu u glavu, lišite ga života, to ste htjeli. To je takozvano ekspresivno ubistvo. Ali, možete da izvršite instrumentalno ubistvo. Šta to znači? Nije vama mnogo važno da vaš komšija umre, ali vi znate da vas je on imenovao za nasljednika, da postoji testament, da ste rešili da malo stvari ubrzate, da dođe do stvari. Razumete? Znači, delo je sredstvo za izvršenje nekog drugog cilja, bez obzira da ste to hteli, ko ste uradili, svesni ste toga šta radite i to ste radili. Mogućno je da učinilac hoće jedno delo, ali uz njega neizostavno ostvaruje i drugo delo. I tu je čuveni primer sa majkom koja na nekakvom osamljenom mestu hrani novorođenče, doji ga, vi lišavate života majku, hoćete da je lišite, da li zbog testamenta ili zato što je mrzite, šta god, ostavljate ovo novorođenče tamo, dakle jasno je da će i novorođenče umreti. Niko tamo ne dolazi i tako dalje, vi to sve znate. Ili, dvojica se voze na motoru, vi hoćete da lišite života onoga koji vozi motor, sad iza njega sedi neko drugi, vi nemate ništa protiv tog drugog, oni se voze ivicom provalije, vi ste odličan snajperista, vi pucate u tog koga ne volite, vi hoćete da nasledite, ali vam je jasno da će motor pasti u provaliju i da će stradati ovaj drugi, ali šta da radite? Evo pogledajte, ovo su neke vrste umišljaja, neću vam sad objašnjavati sve, nije važno. Pogledajte ovaj dolus premeditatus. To je predumišljaj. Nemojte da se pređete da pominjete predumišljaj. Mi nemamo tu kategoriju. Mi poznajemo samo umišljaj, a predumišljaj može da ima određeni značaj u smislu tretiranja te okolnosti kao otežavajuće okolnosti. Dakle, nije svejedno da li je neko planirao dugo i pomno neko krivično delo, to će biti zapravo predumišljaj, kada vi smišljate, planirate delo. Ako izvršite ubistvo na podmukao način, planirali ste, pozvali ste žrtvu na sastanak, da joj se izvinite, da joj vratite pare koje dugujete, a onda ste lišili života, vama će na teret staviti teško ubistvo. To je ubistvo na podmukao način. Tu ste vi postupali nekako sa predumišljenjem. Planirali ste, kovali ste plan i onda ste ga realizovali. Sad, ta podmuklost se pojavlja kao kvalifikatorna okolnost kod ubistva, ugrađena je u kvalifikaciju teškog ubistva, ali kod nekih drugih dela predumišljaj može da se pojavi kao otežavajuća okolnost, ali da znate da mi tu kategoriju ne poznajemo. Interesantan je i ovaj dolus repentinus ili dolus impetus. To je takozvani umišljaj na mah. On se pojavljuje, videli smo, kod ubistva na mah, kod teške telesne povrede koje se čini na mah, a može da ima i značaj nekakve olakšavajuće okolnosti kod nekih drugih krivičnih dela. Kakav je to umišljaj? To je umišljaj koji se stvara u trenutku. Nema smišljanja, planiranja, nikako se ne radi o predumišljaju, nego se odluka donosi u trenutku, zbog dejstva provokacije. Videli ste kako je opisano ubistvo na mah, ista je priča i sa teškom telesnom povredom učinjena na mah.
Dobro, ove ostale podredno nisu važne. Idemo na nehat, na latinskom pupa, opet treba da kažete nešto o svesti i volji kod učinioca. Podela nehata jeste svesni nehat i nesvesni nehat. Svesni nehat znači sledeću situaciju. Učinilac je bio svestan da može učiniti delo, ali je olako držao da se to neće desiti ili da će ga moći sprečiti. Idealni primer ponašanja u saobraćaju. Vi ili precenjujete svoje vozne sposobnosti, pa kad se vozite tom jednosmernom ulicom, vi računate da ćete moći da se sklonite, ili pa olako držite da se neće niko pojaviti iz suprotnog smera, jer znate da saobraćaj tu nije frekventan. Dakle, kod svesnog nehata vi se precenjujete svoje sposobnosti i pogrešno procenjujete situaciju. Ali je nužno da se uzdate u neke okolnosti, da na sudu kada se budete branili njih imenujete. Ne možete se vi uzdati u Boga ili tako u slučaju. Dakle, morate neke okolnosti imati u vidu koje će sprečiti nastupanje dela. Dakle, gde je ovde problem sa razgraničenjem između svesnog nehata i eventualnog umišljaja? Vidite da na planu svesti je situacija potpuno ista. Kod eventualnog umišljaja učinilac je svestan da može učiniti delo, ali na to pristaje. Kod svesnog nehata on je svestan da može učiniti delo, dakle sve isto na planu svesti, ali ne pristaje na posledicu, on se sa njom ne saglašava. On samo olako drži da ono neće nastupiti, da se delo neće desiti, jer kao što rekao, nemaju sva dela posledicu u svom opisu, pa zato zakonodavac koristi ove formulacije, ili računa na to da će moći da spreči ostvarenje dela, ako hoćete nastupanje posledice. U vezi sa tom pričom o razgraničenju, teoretičari pominju Frankovu formulu koju ste videli na ovom slajdu kod eventualnog umišljaja. Međutim, to je jedna, rekla bih, teška hipoteza. Frankova formula kaže, moramo utvrditi šta bi učinilac radio da je posledicu predvideo sa sigurnošću. Da li bi on radnju preduzeo ili ne. Vi idete da zapalite komšiji kuću, računate da komšija nije tu, ali možda i jeste tu. Pa sad ako vi kažete, pa dobro, ako je tu, nema veze, šta bude sa njim. Ili pak, jeli olako držite i tako dalje, i tako dalje. Dakle, kod ove Frankove formule vi treba da kažete šta bi bilo kad bi bilo. Dakle, ta formula nije upotrebna. Ako ste vi na sebe preuzeli rizik i preduzeli radnju, izvršili određenu radnju koja je vrlo rizična, vi ste postupali sa eventualnim umišljajem. Ako to nije slučaj, onda ćemo ići na svesni nehat. U svakom slučaju sagledavate sve moguće okolnosti slučaja. Nije uvek lako utvrditi da li se radi o jednom ili drugom obliku krivice, ali vi uvek kada ste u sumnji dužni ste da postupate u korist okrivljenog i da idete na onaj niži, lakši oblik krivice. A što nema uticaja? Mislim, svakako u saobraćaju niko ne ide da pristaje da će neki drugi. Ja kažem, zato sud ide na ovaj standard bezobzirne vožnje. Ako kaže, pa preterao su, stvarno si bio bezobziran, onda će reći, to mi umišlja. Ako je bio alkoholisan, ako su ga drugari odgovarali od vožnje, nemoj, mnogo si pijao, kaže, ne, baš hoću. Pa onda vozi prevelikom brzinom kroz grad, pa vozi u suprotnom smeru. Pa još ako izađe na autoput, pa vozi u suprotnom smeru. Tu bismo već išli na direktno umišljanje. I na kraju nesvesni nehat, negligencija, koji kaže trebalo je da budete pažljivi. Kod nesvesnog nehata na planu svesti nema. Učinilac nije svestan da može učiniti delo, ali je prema okolnosti slučaja i prema svojim ličnim svojstvima bio dužan i mogao da bude svestan. Dakle, trebalo je da bude pažljiviji. Tu se navode primjeri bacanja stvari kroz prozor. Mislim što baš i nije normalno uopšte ko se to radila i bilo gde. Čini vam se normalno. Pa, taj neko nije trebalo to da radi.
On će da kaže, jao, pa nikad niko ne prolazi pored moje zgrade, morao sam hitno da izbacim u neku saksiju, ne birao mi ili šta god. Dakle, bili ste dužni i mogli ste da budete pažljivi. To je najvažnija stvar. Ili kod igranja vatrenim oružjem. Sve to zavisi kod se igra vatrenim oružjem. Ako se igra policajac, teško da može da se poziva uopšte na nehat, s obzirom na to da zna kako se rukuje vatrenim oružjem, ali kad su pitanju mlađe osobe, pa se igraju oružjem, pa dođe do opaljenja, pa neko bude povređen, i možemo da razgovaramo i o nesvesnom nehatu. Pa da kažemo, pa ti znaš da je vatreno oružje opasna stvar, nije trebalo da radiš, tako da. Dakle, kod nesvesnog nehata nema svesti o nebu i o mogućnosti da ono bude učinjeno, ali će sud da zaključi da je učinilac bio dužan i mogao. Dakle, bio dužan kao prosječan građanin, otprilike njegovih karakteristika određenog životnog doba, socijalnog miljea iz koga potiče, i da je mogao da bude svestan. Dakle, kao on, zaista, Petar Petrović sa svim svojim sposobnostima. Ako vi kažete, on je bio dužan, ali nije mogao, jer je slabija inteligencija ovakve i onakve, onda nemate kud. Ali, ako nije bio dužan, a mogao je, jer ima super sposobnosti, opet nećete reći da je kriv. Šta dolazi ispod nehata? Dakle, imali smo umišljaj, direktni, eventualni, pa svesni, nesvesni nehat. Ispod toga treba da podvučemo crtu i da napišemo slučaj. Toga nema na slajdovima, dakle slučaj ili kazus nema krivice. I opet primer, nesreće u lovu, ljudi love zečeve, dođe do opaljenja u nekakav grm, gde je šuškalo nešto, čovjek je mislio da se radi o zecu, ali nije bio zec, ili ako hoćete ljudi nekad još bolje, nije bio vetar, nego je bio čovjek iza buka. I dođe do povređenja. Šta ćete vi da se pitate kada sudite za takav slučaj? Vi ćete prvo da pitate da li je on, taj što je pucao, preduzeo sve što je trebalo, jer zna koja pravila treba da se ispoštuju kada lovite. Vi treba da se oglašavate, da pozivate, pitate da li ima nekoga ili već, nisam sam baš sigurno tačno šta. Ako ste vi sve uradili što je do vas, pa se to desilo, šta da radite? Vi ste lepo pozivali da se jave eventualni prisutni, to se nije desilo, dođe do povređivanja onoga iz žbuna, to će biti slučaj. I na kraju nam ostaje institut stvarne zablude i pravne zablude, ali dalje smo u okvirima priče o krivici. Rekli smo već da zabluda podrazumeva pogrešnu predstavu o nekakvoj okolnosti. Ovde nas interesuje, kada govorimo o stvarnoj zabludi, pogrešna predstava o biću krivičnog dela, odnosno o nekoj okolnosti koja figuriše kao obeležje krivičnog dela, njegovog bića. Druga vrsta stvarne zablude jeste zabluda o kojoj smo već govorili, a to je zabluda o osnovima isključenja protivpravnosti. To je ona, sećate se, putativna nužna odbrana, odnosno putativna krajnja nužda. Druga bitna podela stvarne zablude, i uopšte vidjet ćete i pravne zablude, jeste podela na neotklonjivu i otklonjivu stvarnu zabludu. Čuveni primjer za stvarnom zabludom jeste uzimanje kaputa koji je isti kao vaš, ali nije vaš, nego je tuđ. Pa se postavlja pitanje da li ste vi učinili krađu ili niste. U vezi s čim ste vi ovde bili u zabludi? Pa u vezi sa objektom krivičnog dela krađe, u vezi sa tom pokretnom stvari. Vi ste mislili da je stvar vaša, da je kaput vaš, a ne tuđ, ali se ipak utvrdi da je tuđ. Šta će sud da procenjuje? Da li je trebalo da imate pravilnu predstavu o tom kaputu ili niste mogli i niste bili dužni da imate pravilnu predstavu? Ako vi nikako niste mogli da imate pravilnu predstavu o tome da se ne radi o vašem kaputu, sud će reći da se radi o neotklonjivoj stvarnoj zabludi. Bio je mrak, bila je gužva, vi ne vidite dobro, pa ste žurili itd. Dakle, ako sud zaključi da se radi o neotklonjivoj stvarnoj zabludi, nema krivice. Dakle, nema vaše odgovornosti. Ako sud, međutim, utvrdi da se radi o otklonjivoj stvarnoj zabludi, odnosno utvrdi da ste vi bili dužni i mogli ste da imate pravilnu predstavu o obeležju krivičnog dela, onda bi
Nemate umišljenje, ne postupate umišljenje, to je logično, vi ste postupali nehatno, trebalo da budete dužni. Ako je za delo u pitanju, predviđen nehat kao oblik krivice, onda možete da odgovarate. To je prosta stvar. Takođe, nema neku naročitu primjenu u praksi, ali morate znati da postoji. I ovde su navedene još neke zablude o kojima trebalo bi da kažemo po nešto. U slučaju zablude o licu, error in persona, šta se dešava? Ili da krenemo od primjera. Vi ste hteli da lišite života svog bivšeg dečka, čekali ste ga u nekakvom mraku, naišao, ali ne vaš bivši dečko, nego neko ko jako liči na njega. I vi ste pucali u tog nekog drugoga i recimo lišili ste ga života. Šta ćete vi da kažete na sudu? Ja nisam hteo, stvarno nisam htela, pogrešila sam i zemlju. Da li to znači da nema krivičnog dela u licu u vašu sudu? Ne. Vi ste bili u zabludi o licu, ali jeste lišili života druge ljudsko lice, stvarili obavljaju krivičnog dela u licu. Ovo vas ne izvinja, čak šta više. I zaista je bio slučaj čoveka koji je platio nekim licima da svi koji su upravno pisali u njegovoj bivšoj devojci, po oblasti medicinskog fakulteta, i oni su to uradili, ali to nije bila bivša devojka, nego neka druga koja je ličila na nju, oni su imali samo njenu sliku. Dakle, to ih svakako neće izviniti. Ista je priča o predmetu, zabluda o predmetu. Vi hoćete da ukradete jednu stvar koja se nalazi kod komšije u džaku, vi ste znali da je tu nekakva stoprovna vaza, vi odlazite, uzimate taj džak, ali tu nije vaza, nego je neki drugi predmet. Da li ste vi ostvarili krivično delo krađe? Pa jeste. I nije toliko važno, ali ajde to da pomenemo, zabluda o uzročnoj vezi ili slučaj promašenog udarca. Vi hoćete da lišite života jedno lice, pucate u njega, ali to lice se pomeri i vi lišite života drugo lice. Za šta vi ovde odgovarate? Ovo prvo lice je živo i zdravo, i vi jeste hteli da lišite života. Dakle, sigurno ćete odgovarati za pokušaj ubistva tog prvog lica koje ste imali u vidu. Da, a u ovom drugom slučaju ćete odgovarati za ubistvo iz nehata, neka bude i to sve jedno, zavisi od okolnosti slučaja. Dakle, odgovarate za sticanje, tako. Pravna zabluda, zabluda o zabranjenosti dela. Sećate se kad smo definisali krivicu, rekli smo da učinilac mora da ima svest o protivpravnosti, odnosno zabranjenosti dela, a ako nema svest, sud će utvrđivati da li je bio dužan i mogao da ima svest o zabranjenosti dela. Ako je to tako, onda ćemo reći da je učinilac kriv, ako je pre toga bio uračunjen i postupao sa određenim oblikom krivice. I ovdje vam je bitna podela na neotklonjivu i otklonjivu pravnu zabludu i priča je ista kao kod stvarne zablude. U slučaju neotklonjive pravne zablude nema krivice, dakle niste bili dužni niti mogli da imate svest o zabranjenosti dela, a u slučaju otklonjive pravne zablude sud će reći da ste bili dužni i mogli da imate pravilnu svest o zabranjenosti dela i to je fakultativni osnov samo za ublažavanje kazne. Pravna zabluda da li se pojavljaju u praksi, skoro sam mislila i da se ne pojavljaju, onda se pojavio slučaj Roma koji je vršio obljubu sa, da li je bila kćerka ili blisko je neko srodstvo bilo, to lice je imalo 16 godina i postavilo se pitanje da li postoji krivično delo ili ne postoji krivično delo, jer se on pozivao na pravnu zabludu. Dakle, on je odlično znao šta radi, ali je mislio da je to dozvoljeno i druga strana se saglašavala sa tim. Sud, tamo negdje iz unutrašnjosti Srbije, je na kraju rekao da postoji pravna zabluda, jer on nije bio dužan niti mogao da ima pravilnu svest o tome da je njegovo delo zabranjeno i sud je odložio tako što je rekao da svi pripadnici te zajednice to praktikuju, pa tako. I on je dalje nastavio. I oni su nastavili. Baš sam se zapalila. Tada nisam vidjela u jednu presudu sa pravnom zabludu. Bio je jedan slučaj, čovjek je došao iz Republike Srpske. U Republike Srpskoj je dozvoljeno držanje pa i nošenje oružja, ili bar bilo tako ranije. On se pojavio u Srbiji i streli su ga, jeli?
drugari iz policije i postavilo se pitanje krivičnog dela, neovlašćenog držanja oružja, da skratimo naziv dela. On se branio time što je rekao da u Republici Srpskoj je to dozvoljeno i da on nije znao da je u Srbiji kao bratskoj državi to zabranjeno, ali sud je rekao šta? Pa ne, ti imaš rođake u Srbiji i vrlo često dolaziš u Srbiju, dakle, bio si dužan i mogao si da imaš pravilnu predstavu o tome da je zabranjeno nošenje oružja u Srbiji. Tako da mi nije prošla ta odbrana sa pravnom zavodom. Ali evo imate primjer sa ovim slučajem gde je pravna zavoda prošla. Da li je to u redu ili nije? Šta vi kažete kolega? Za ovu situaciju sa Romom. Pa ne, mislim, to je poigravanje prava s pripadnicima nacionalnih manjina. Ne više od toga. Čak i teoretski razmatramo u ovu situaciju, ako se biti dolazi do te nepravilnosti u primjeni. Jer ovdje tolerišemo neku nepoživnu teritoriju Republike Srbije gdje važe opšte zakone i sve, tolerišemo u jednu stranu. A s druge strane, kažemo, ti imaš ovdje rođake, to bi trebalo da znaš. Vrlo si često ovde, imaš rođake, trebalo da se obavestiš. Znači im ima i dozvolu, treba da zna da je sme da nosi. Da više žive ovdje. Pa, radi se o nekom udaljenom mestu u Srbiji, ne znam, Da, potpuno drugačije. Pa nije baš toliko završeno do mesta u Srbiji. Zatvorene zajedno. Da. Jasno, ako nema kontakta, jasno. Evo recimo primjer, šta biste rekli da postoji koja vrsta zablude u slučaju da otac i kćerka opšte ne znaju da su otac i kćerka. Znate da postoji krivično delo rodoskrvno učenje? Da. Koja je to vrsta zablude? Znači njih dvoje opšte, na obostrano zadovoljstvo, koja je to zabluda? Stvarno. Stvarna zabluda, nisu svesni jedne stvarne okolnosti koja predstavlja obeležje bića krivičnog dela. Oni ne znaju da su u određenom stepenu srodstva. Ali u slučaju da oni to rade, znaju da su otac i kćerka, ali smatraju da je to dozvoljeno, kao u ovom slučaju sa tom romskom porodicom, pa se pozivaju na to da je to po njima u redu, da nisu znali da je zabranjeno, onda bi to bila pravna zabluda. Dakle, stvarna zabluda je zabluda o nekoj stvarnoj okolnosti, o njenoj manifestaciji u stvarnosti, a ta okolnost je obeležje u biću krivičnog dela. Retki su ovi slučaji zapravo vezani za jedan putativne nužne odbrane, putativne krajnje nužne. A kod pravne zablude, to skoro, to nije prolazilo, pozivanje na pravnu zabludu. Po principu nepoznavanje prava škola. Sad istina, postoje neka krivična dela koja se zovu mala in se, loša po sebi, gde vi ne možete nikako da prođete za pravom zabludom, u smislu, ne znam, ubijstva ili neka krivična dela koja postoje od vajkada. Ali postoje dela u sferi, recimo, privrednog, finansijskog poslovanja, koje se vrlo brzo menjaju, pa biste možda i mogli da se pozovete na pravnu zabludu i da nekako prođete sa pravom zabludom. Koliko ne postoji pojačan stepen pažnje? Ako se ovo neka delatnost, se ne može to koristiti. Pa dobro, zavisi, znači, mora slučajeva, nije bilo, zaista, koliko znam ove slučajeva pravne zablude. Hoćete, možemo da idemo dalje? Nemojte. Pa dobro, stigli smo prilike do oblasti koju treba... Može kraj. Završili smo bar jednu važnu oblast. Sutra ćemo. Napomena, kada idemo